Dostlar, biz bugün institutumuzun dostları var idi. Biz bugün hari öğreteceğiz. Bir Minecraft'a girdik, kaçmay жатыр. Bizde қазір aşağıda. Sonымен aşkına keyin başlayız. Yine Еліңді тыңдасаң қор болмайсың. Кейін оны өзің ене болғанда түсінуге келсін. Күнделікті айқай-шу ұрыс-керіс бөжекте кетеді екен. вот. Ben balık sarıvatırdım. Bir ay boyu öyle kasap kumbeti vardı. Ne sundukta zaten görülüyor. Сегодня мы с вами попробуем двумя способами. Я сейчас брызну инструкция для диффузора располагается вот так. То есть сюда носиком кверху. Сюда мы будем вставлять фен. Ну, а соответственно сюда мы просовываем нашу прядь волос. И теперь включаем. Size başına göstereyim. Ne yapalım benim cüzdanım. Acaba ne yiyorum ben? Kuzenim. Anahtar benim Mustang. Nasıl bir şey ne yiyor? Hocam kim gitti? Yerimde basmadın mı? Sağ olunuzlar dostlar.
Biz Minecraft'tan videomuzu ayaktayız. Bakayım. 2020'lerde 850 lira.